So Global Village ni merupakan salah satu tarikan utama di Dubai. So hari ni tim kita Kilston Malaysia akan mengunjungi ini kita punya tim ke belakang ni akan mengunjungi Global Village lah. So Global Village ni merupakan salah satu tarikan utama di Dubai. So dia memang besar lah. So the Global Village is menunjukkan semua tourist attraction di around the world. So semua ni dekat satu tempat di Dubai. So let's check it out. Kita ada sini, I can see Qatar di sana. Lepas tu sini pula Kingdom of Saudi Arabia, KSA. So let's explore lah. Okay, so memang dia tarikan dia macam ni lah. So itu adalah China, if you can see from here, China. Dan sini Lebanon, Qatar, Jordan, Egypt dan sebagainya lah. Sekarang we are at the Pavilion Iran pula. So boleh tengok dekat sini, this is Iran. So memang cantik lah dia punya deco, you know. This is the Iran here. So kita akan masuk ke dalam dan dia akan display dan mempertunjukkan dia punya Iran punya what are the culture, barangan culture dan sebagainya lah. Okay, so dari sini kita boleh lihat lah dia punya deco memang cantik, right? This is the Iranian punya cultural ataupun art lah, architecture dia. So dia mempertunjukkan all the architecture lah. Okay, so let's masuk dan tengok